Dobar dan, kolega Žvaka. Ajme, pardon, nisam vas ponudio. Što vi? Ne, hvala. Koliko nam imate godina radnog iskustva? Ima sigurno 2 godine. Samo 2? 2,5. Šta ćemo s 2,5? Koliko onda plaću mislite da zaslužujete sa 2,5? Pa šta znam, 6.000 možda. Ajde, skromno. Eura. Eura? A bi li rekli onda da imate nekakvih problema sa primanjem naredbi, autoritetom? Ne, gospodine, to jest gospođo. Jeste li nam voljni ostati raditi preko vremena po potrebi? Evo, recimo ponedjeljkom da produžite malo. A ponedjeljkom igram balun s ekipom, tako da... To je ponedjeljak, a ostali dani? Utorkom igram Pecigin, srida Hajduk kup. Zar nije Hajduk i Spajs kupa? Liga prvaka, aj vidit ćemo. Imate li iskustva u radu s djecom? Nedavno sam nečaku izvadio zub. Zavezao mu pa kvaku od vrata, stara metoda. Ali to nećemo raditi ovdje. Gdje vidio sam, onako imate klizna vrata. Idemo na temu radnog vremena. Baš sam nedavno čitao da su Šveđani uveli 6-satno radno vrijeme. Ja sam zato da mi budemo još progresivniji, tipa 5 sati radnog vremena. Ali nama treba neko na puno radno vrijeme. Znači ne švedsko, jel? Šta vi mislite da možete doprinijeti ovoj klinici? Pa ne znam, mislim da mogu donijeti neku ugodnu atmosferu, opuštenost, zezanciju i to. Dobro, to je pohvalno, ali šta ćemo s pacijentima? Pa i pacijentima treba malo opuštenosti da se ne boje. Ne želim ostaviti neki dojam neozbiljnosti, mislim ja sam stvarno posvećen poslu, kad sam tu u nečemu, onda sam tu. Pardon. Ne mogu sad. Jel? Šta je on rekao? Slušaj, moram ići, javit ću se ja kasnije. Ajde. Dobro, ništa, onda... Sjavamo javiti ili... Mi ćemo s vama javiti. Okej.